Reka nongere ngusuhuzane ariko nguha n'ikaze uwo mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruha agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutsa nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusohoye inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5/5, tubashe kubana neza mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Tugarutse aka kanya riri gitaraganya kugira tukugezeho inkuru navuga ko ishimishije, kuko ejo kuwa 30 ariho u Rwanda rwahuye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, i Rwanda muri Angola, bakabasha gufata imyanzuro cyangwa se kwiga ku bibazo bihangayikishije Kongo muri rusange. Nyemerere rero untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburira hamwe izi paje z'aya makuru, dore ko turaza kukugezaho n'imyigaragambyo ikomeje kugenda inugwanugwaho hariya mu gihugu cya Uganda, ndetse tukaza kukuramburira hamwe n'andi makuru tugufitiye. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe ugasiga igitekerezo cyawe, bityo tukazajya tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Rero reka dutangure vuba vuba tukubwire ko kuri ubu ngubu u Rwanda rwabashije kuganira na Kongo ku kibazo cy'umutekano muke uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma y'agahenge Kongo yari yahawe cyangwa se yari yashyiriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati n'umutwe wa M23, bakabasha kutabyihanganira, ari nako ingabo za Leta ya Kongo zahise zifata intwaro zikataka umutwe wa M23 nawo ukabasha kwirwanaho mu buryo bukomeye. Kugeza ubu ngubu rero u Rwanda, nyuma y'uko perezida wa kiriya gihugu cya Angola yabashije kuba yaganira na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Werurwe na Nyakanga, bakabasha kuganira ku kibazo kiri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu myanzuro yafashwe ari nako hahise hategurwa inama, ari naho abadiplomate ndetse n'abaminisitiri bahise bahurira hariya i Rwanda muri Angola. Ku ruhande rw'u Rwanda bari bahagarariwe na Minisitiri Nduhungirehe, ndetse ku ruhande rwa Kongo bari bahagarariwe na Felix Wangine. Aho ngaho babashije kuba baganira ku kibazo kiri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ibiro ntaramakuru by'Abanyengora byatangaje ko u Rwanda ndetse ruhagarariwe na Minisitiri Nduhungirehe babashe kuba baganira ku kibazo kiri hariya muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari kwiga ku kibazo cy'umutwe wa M23, ndetse ibiganiro by'impande zombi bikaba byagenze neza kubera ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola nawe yari ahari mu buhuza bw'icyo kibazo hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, aho Kongo imaze iminsi ishinja u Rwanda kuba rufasha cyangwa se rutera inkunga umutwe wa M23, nubwo u Rwanda rutabikozwa habe na gatoya, rutahwemye no kugenda rubihakana mu nama ndetse no mu bibazo bigiye bitandukanye rwagiye rubazwa, aho rwagiye ruhakana ko rudafite uruhare cyangwa se rutabasha gutera inkunga uriya mutwe wa M23. Kugeza ubu rero umutwe wa M23 nyuma yo kugabwaho igitero na Kongo cyangwa se n'ingabo z'igihugu, nawo wasohoye irindi tangazo uvuga ko ugiye gufata ikibuga cy'indege, aho ibyo ngibyo byavuzwe na General Sultani Makenga, ari nawe uhagarariye M23 cyangwa se ari we uyigenzura kugeza kuri ubu ngubu, aho yavuze ko agiye gufata ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo babashe guhita bakaba cyangwa se biragota umujyi wa Goma mu buryo butunguranye, aho Tshisekedi arimo kwibaza uyu mutwe mbese biraza guherera hehe, kuko Tshisekedi ubwe ndetse n'abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye bagenda bashinja n'igihugu cya Uganda kivugwamo ko gishobora kuba gifasha uriya mutwe mu 23, kubera ko abayobozi bagiye batandukanye barimo nka Lawrence Kanyuka, General Willy Ngoma ndetse na Sultani Makenga
aho iyo bagiye kuba bajya mu ngendo zigiye zitandukanye cyangwa se bahura n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bagenda bifashisha umupaka wa Uganda na Congo, ndetse bakagenda bifashisha ibibuga by'indege n'imodoka zigiye zitandukanye za hariya muri kiriya gihugu cya Uganda. Museveni we atariko abibona, wavuga ko kwifashisha ikibuga cy'indege cyangwa se imodoka zigiye zitandukanye katari cyo kibazo. Iki kibazo cya hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze igihe kirekire, kubera ko SADC yagerageje kuba yakirukana uriya mutwe, ndetse Kongo yabashije kuba yazana ibitwaro bigiye biremereye, ibasha kuzana abacancuro, yibikaho intwaro nyinshi, ariko uriya mutwe ukabasha kwirwanaho kinyamwuga, ndetse ukagenda ukubita inshuro abarwanyi cyangwa se abasirikari ba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tukubwire ku kibazo cy'umutekano muke uherereye hariya mu gihugu cya Uganda, aho imyigaragambyo imaze iminsi itegurwa n'uwitwa Bobi Wine, kugeza ubu ngubu yaje kuba yagwamo agatotsi, kubera ko Museveni yahise asohora itangazo rivuga ko ibi byo byaba ari akarambirane, ndetse ko ari akoko bari gukura kwa William Ruto, dore ko habaye imyigaragambyo ikomeye. Kugeza ubu rero Yoweri Kaguta Museveni, nyuma y'iri tangazo tukaba dutegereje ikiraza kuvamo. Amakuru yo nakagaruka, ndabakunda cyane, nitwa Sende.